Pamirsa tedunyane pengarga jijih renggalah mangkin, ketarkayang sangkaning wesanan musim panen, sani memargi nyabran warse. Kahanan puniki taler kauningin boyoje wesanan pandemi COVID-19, napi malih wisatawan sani muatang beras sampun dahat kirang. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali IB Wisnu Ardana Mausang estimasi pabuat ajengan kerama Bali ring Januari April warse kali tali selikur kantos langkungan 1 tali ton beras. Wilangan inucap kapoleh saking konsumsi langsung rumah tangga kawawin da 1% untuk pabuat non rumah tangga miwah pariwisata. Persentase majeng pabuat pariwisata kekantenang pinikidik sani mejanten nenten sida mawasana ring tengahing pandemi COVID-19. Anut saking data kuentenan kunjungan wisatawan ke Bali sadurung pandemi COVID-19 wantah 5 juta abulan. Kuentenan inucap anut saking estimasi hunian selami 3 rahina. Asapunika taler pabuat ajengan majeng mabinayan nenten akeh nganggen beras santukan kantun wenten pabuat pokok lianan. Panadunan pengarga jejih puniki boyeje sangkaning wesanan pandemi COVID-19 nyanging ketah memargi ring tengahing musim panen raya. Nabdabin panguntat musim panen pengarga jejih paca ngawit muali nincap. Manut dane ya diastun tedun nanging pengarga jejih ring Bali rahu mangkin sampun sayan becik yening saihang sareng widangan tiosan. Usaha ngemolihang pengarga sane becik petani kaaptiang side nyimpen jijih ringgal mangkin utawi kaolah dados beras mangde penghargaan nyane ngebecikang. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.